sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga inta idrama ita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Angel manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga Angel. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a kapadasak may papanken ayat. Ket patsek a makaibati daytoy iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Kas may sang agtutubo nga adda ditoy syudad, nasursurok ti makuna a nightlife. Ngem saan nga ammo dagiti dadakkel ko gaputa adda ijay probinsya. Sublian taman nga rod ti tawen 2015. Kastoy man dagiti pasamak. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come on down like over. Ay! Na 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 na. Ay! Okay, shot manan. Bottoms up. Okay! Cheers! Cheers! Hi, miss. Mabalin ka dito, agsala? Oy, girl, agsala kayo kano. Siya ka din, sir. Ay, saan? Saan saman? Siyak sa ti kayat ng isala. Ay, siyak ka di, cutie pie. Mabalin, miss? Okay, go! Go, girl! Enjoy! Agyaman ak tapinatgam ti panangawis ko kan kang agsala. Agyaman ak iti panakisalam kanya, Angel. No problem. Thank you, man. Thank you. Mabalin ka diya maala ti cellphone number mo? Okay. Mudo iti cellphone mo. Ta-isave ko ti number ko. Okay, atay. Oh, dati ti number ko. I-save ko na. Okay, thank you nakapimpintas ka? Nabayagan nga amok data, Benji. Ha? Ala, okay ka? Itulog ka ni Dila, miss Anya. O sige, sige. Tayam amo ka manan kadagiti barkada, Benji. Oy, girl, itay ka pa'y nga isam dita. Umay kakit dita mapantayo ni Jekantin. Mabisina kon. Ah? Sige. Oy, tara, Les! Oy, Angel! Ni ka di cutie pie, di ka na yun nakate-text mo, ha? Tumpak, girl. Nagtanong ka pa. Manumat na bulan akate-text mo dahil dyan, Benji. Agar-aram ka di kan ka? Well, dating gawi. Fling-fling lang. 3 months nin. Wow, ha? Iba ka talaga, girl. In fairness, gwapo na dyan, Benji. At mukhang madatong. Agree ako dyan, girl. Ang kasanon nga ni Kevin, Angel. Ah? Bayampay lang daya tao. Saan mat lang ang nagparparik nga? Nalabit, ama kumikumanan kadagiti negosyo ti pamilyada. Amoy matan ti business-minded.
Sa bagay. Ay, anya nga tanay pabusoy mo ang kanyak ni Benji. Tutal, at damot ni Kevin mo. Grabe ka, girl. Apay, kayat mo tinagumanan ti sa bali. Just kidding. Ay, so, sad dengan dakman. Sige, agawaan nyo kit ditimag na. Tani, mabisinak matun. Hello, Benji. Nakaawag ka man? Wan, Angel. Kaya't ka ko mga awisan. Sa dino? Ijisi ko tatambayan tayo. Ayngam, kaya't ko. Dudua tala ko ma. Uray di mo awisan da Jessa kan Jigs. Tapno masolo tamot itong kalmay sa. Sika, amangan mat no adda balak mong aramidan kanya. Awan, kaya't ka lang nga makaistorya. Tapno maadaan tamot iti privacy Okay, naisuti ko na. Di iso, mabiit lang nga rin tagrubata. Agkita tanto iyan. Sige, agyaman na ka. Ay, makadlamag sa. Maikawa kami Di na kami matanaw-awisan ng agsyat. Wan nga agpay so Angel. Da kayon samat langan adwa ka ni Benji ti kanayo na rumwar. Da kayo tilamadmad lang yo. Puno ma. Naamamom lang da dya, Benji. Initsapwera na kami. Iti nightlife mo, Abay, kaya't mo agumura kami. Isuman pay. Saor kayo Anya? O sige, ibagaktukan ko na nga umay kayo mat. Itikas na, saan kayo agumura kanya? Ay, true. Rumbang na lang, friend. Dapat walang iwanan. Nang runa no inuman ti pagsasaritaan. Course. Ngam no agpukaw kami, saan da kami ton abirbirukan? Saan kayon amas daaw? Gaga! Rang. Akala ko ba chill lang. May kasama palang taguan. Naimbag ang oras mo, babe. Kevin? Yes. Apay, di nakadipastrakan? Ay, kwa. Umunag ka, babe. Agyaman na ka. Pasensya kan. No jak imaw-awag ka nagte-text. Kagap-gapok lang amin iti seminar. Kaya't napanunod ko ti agdiretso dito Kasta ka di? Wen, kumusta ka natin? Kumusta ti panag-aadal mo? Okay lang, mat, babe. Kas iti sigod. Chill-chill lang. Nasayat nga rin no kasta. Angel. Kahiliw ka na yan. Oray siya, Kevin. Kailiw ka mat una yan, babe. Babe, imawag ni Mama Itay. Apay ka, no? Agawid akpay ka no yung bigat. Kuyog ang agpamanila ni Mama. Ada ka no atindaran na a business seminar. Kat awan mangi-drive itilugan. Kasta ka di, babe. Kaano kan tumanan ngayon agpabagyo? Diyak wala nakapampanaw. Gamtimanan pa nagsublik ti damdamagam. Ay, kwa, babe. Apay, kailiw na kadiadagos. Siyempre, Sana bali. Agdiretso akto dito kalpasan ti seminar ni Mama. Sige, babe. Orayak di pa nagsublim. Wen, babe. Basta agsingsingpat ka dito, wen. Kanayo nagtumot kit dito umawag kan ka. Wan, babe. Ni Benji ti umawawag. Gundawaya kasumbatan. Kabayatan ti kada ni Kevin iti banyo. Hello? Hello, sweetheart. Abay nga talasong batam ti awag ko. Di mo pa reply di text ko. Busy ka? Kwa, Wan, pasensya ka na. Makumiko makamin ngagdaldalos dito boarding house ko. Iso adyak mo't kinit kita ti cellphone ko. Sakit naka-silent. Iso nga itak lang ang makita dagiti text kan miss call mo. Kasta ka di. Okay. Ang mabalin nga sarak tayong ton rabi. Ha?
Kailiw ka nga minan, Angel. Kwa, busy akpe nga mi ita. Mabaling ka di nga inton bigat langan ti panagsarat ta. Sweetheart, kailiw ka na yan. Pangasim, taita ko man. Pasensya ka na talaga, Benji. Sa anak mabaling ita. Inton bigatan ti panagsarat ta. Okay? Sige, inbagam tayo ta. Namnamag nga rin ti panagsarak tayo itong bigat, sweetheart. Juan. Okay, bye. Okay, bye. Babe, yawatan nakman ni Titolya. Nalipatak tinangala itay. Aywan, mabit lang ang mga laak iti cabinet, babe. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta, babe. Sumango ka ni ti lamisahan, tagiddan ta namangan. Kaslawan ganas ko amangan, babe. Anya, mapingay. Diyak man mo. Diyak mauawatan tirik na. Ah, Kasla maulaw ha. ay sus, tinasayat. Mapan kay ti doktor. Ingkag pa-check up, ha? Nasken ama-amuan, nuan niya day ta marikrik na. Tangay masikog kan, mangbiro kang itinalawlawa apag na idanta. Siya kung di makamu ka dagiti amin akasapulam, agraman tingas to sa mga gadal. Bantayan ka, ha? Tapno di mo baybay ang tinawam. Kevin, Oh, apay akasla di ka naragsak. saan matnitikas ta, babe? Siyempre, maragsa ka na. Iso na lang tapang panunutat ti panagadal ko. Di mo't umadalin ti finals yun? Uwan, duwalaangan abulan ti palabsan. Oh, di, palpasan pa lang itatawan. Agawid tanto inton Sabado iji balay, ha? Yamamu ka ni mama. Sige, sika ti makaam mo, Kevin. Kaano ngay mat ngayam amuna kadagiti dadakkel mo. Kan kakabsat mo. Ay, kwa. No kayat mo, di agawid tanto mat ijay lugar mi. Itikas na, maam-am mo mat ida. Una, kayat ko launay, babe. Okay, agawid tanto nga rod inton bakasyon. Ni Benji man ang umawawag. Tinasayat. I-block ko ti number na. Agraman ti Facebook account na. Agsukatak matlaangan iti number kan Facebook account ko. Itikas na saan na kun ama kontak pay. Bili, baka talaga iti anak mo abalayan. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawa na balayan? Bili, baka iti kinasingpet ni Kevin. Ha? Saan lang aday ta? Narespeto kan nagagatpay. Agasem man, tay sumat ng ti agtagtagi balay. Isupay ti aglaba, agluto, aginaw, aglinis. Kan amin na amatrabaho dito'y unagbalay. Katuan aabalayan. Awan nagdumaan da iti da iti amana. No anya ti makitkitam itakin ni Kevin. Kastamot lang da iti asawak. Nagagat, nasingpet kan narespeto da. Saan lang akadagiti dadakkel na. No di kat agraman kadagiti nakaikamangan na. Iso na lang, tanasapa mo't apimbusay gapu iti aksidente. Kabaliktaran iti asawak. Tano ka sano ti kinagagat ka ay na isumat ti kinasadot na. Iso ang pinanawa ko na. Talaga siguro nga isumat ti makuna agas at abalayan. Wad magkit di aabalayan. Panagkunak kat awanan pagdanagak iti anak ko. Amok ang natalgadan iti kasasaad na iti puder ti anak mo. Sapay ko mga rod, takasta balayan. Ang panagkunak at nasaysaya at no pagsasaritaan tayon ti may papan iti kalaysada. Iti kasta, mabindisyonan mo at ti panagdenada kas agasawa. Ay, katwan na abalayan. No siya, awan parikaw iti dayta. Pakaragsakak unay, ano kasta ti kapanunutam abalayan.
Apay nga takas to'y matan ti marikrik na. Manipod impas nga ko ti anak mi ni Kevin. Kasla ka na yun ang madandanagan na. Agkaba-kaba ti barukong ko adyak maawatan. Nung amin mingmingmingak ni baby, saan damat nga agkarupropakin ni Kevin. Kasla ni Benji ti kaing-ingas na. Sana mabalin. Sapay ko mata nagbidutak lang ang iti atap ko. Insan, Apay ka din, San? di ka agong ungat awan. Ne. Apay kumain nga agong atak. Apay nga kabayatan a dumakdakkel ti anak yu kat kasla umad adayo mat ti rupa nakin ka insan. Kasla awan mat naala nakin ka. Kayat ko asawan, saan kayo mat nga agkaruprupa? Sika mo din, San. Tilay bagbagam. Karuprupak mo na. Okay, time. Agkakaingas kami to pa iti mata. Agong. Guwapo. Sana ya. Puwera angaw insan Kevin. Talaga saan kayong agkaruprupa iti ubing? Kuston. Nawawanan sa baling ay bagam. Nasaysaya at no pumanaw kan. Insan. Iso ka di dahitan ti inauna nga anak yu ka ni Angel, Kevin. Uwan angkal. Dakhil kaya main. Hanggang. Apay ngay, nga kaslawan makarup-rupa na kada kayo ka ni Angel. Saan man angkal? Anak mi nga rod di karup-rupa mi. Ay. Wan matkit di Hanggang. Kala, lipatan mo, tinay baga ka. Angaw ko lang na jay, Kevin. Sikapay latin makamo dito balay, ha? At da ngamin papaasikaso ni Mama Kanyak. Masapol nga agpamanila ak inton bigat. Kasta ka di. Katwan awan parikot iti dayta. Anong sampay lang? Sa nabale, ibaga ka ni Manang Lydia. Takanayunan natin umayin dito Tapno at nakadwayo iti anak ta. Uray saanan. Kabailakmat nga uray dudwa kami iti anak na. Sigurado ka? Uwin ko naklangarudan. Awan rumbang apagdanagam, Kevin. Apay, anaramid mo tikas to'y kanyak, Angel. Inayat ka iti nalablabas pa yung panagayat ko iti bagay ka. Anya launa ti pasol ko. Tapay, anaramid mo tikas to'y pinagbalinnak at Kevin, apa yan? Anya ka din dagit ang ibagbagam. At iti resulta ti DNA test. Impa-DNA test mo ti anak ta. Wen, ngamin, masaksakit anak iti ibagbaga na iti makakit kita. Asaan kami kanong agkarkarupa? Iso ang nagdesisyonak amang ipa-DNA test. Iso ti makagapo. No apay akanayo na kiti Manila. Kevin. Linoko na kami. Nasakit tinaramid mo. Nagsakit. Pagawanan na ko, Kevin. Pagawanan na. Diyak ang gagara ti amin. Kinapod nun na. Inatap ko matidin asan na si kati ama ni Kurt. Ang nagbutang nga mga no panahon da kami. Sino ti ama ti ubing? Sino? Pagawanan na, Kevin. Sorry. Miss F, Jack Pulos na katagari. Ididamdamagan ni Kevin no asino ti ama ti ubing. Nagsangsangi taklatan adim maudawat iti pamakawan. Agingga a napagkalma na matlaang tirik nana ket nagsarita kami. Ngam kinunana nga agawid pailaang ijay lugar da. Kalpasan ti sumagmamanung aldaw nagsubli ket kinunana a napakawan nakon.
Ngam saan min amabalin ti agden napay, gaputa na pukawan anamin pinsan ti panagayat ken panagtalek na kanyak. Nagsakit man, ngamin karigatak nga inaklon, gaputa amukmet abasol ko ti amin. Inungong tanak ti inak, sa anak kano anagpanpanunot, sinayang ko kano ti lalaki anangayat kanyak, banag apud numet. Ita, agad-adalan ti anak ko kat addan daytoy iti grade 2. Aw-awagan kan sarsarong karan latamet ni Kevin. Kat makitak ti kinaragsak da tunggal agkit-kita da. Urayak la makalwa no kasday amangeg ko ti panangaw-awag na iti daddy. Santo ag I love you ka ni Kevin. Kasla ag flashback amin nga inararamid ko. Iti agdama kat madama nga ipagpagnak dagiti papeles ko nga agpa Hong Kong tapno agtrabaho. Bareng ko nak no makalipatak. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Angel. Ken ka pagayam, Angel. Kunada nga rod, time heals. Anya nga'y kat nalpasan. At least, naamiris mo abasol mo. Amin a tao kat agbidot wenno agbasol. Agduduma tayo laeng iti sitwasyon. Pakawanumon ti bagim pagayam ko. Iti kasta kat lumag-an meten ti riknam. Panagkunakat husto laeng siguro ti desisyon mo nga agabrod tapno umadayo ka pay laeng. Kan maysa para matlaeng iti masakbayan ti anak mo. Kumararag ka iti Diyos kat dawatem tinaan anay apan narabay ken panangiwanwan na iti anyaman a desisyon mo iti biag. Alakastan pagayam, Angel, kat pagyamanak unay ti ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.